Nongïalehkai juga Meghalaya Devraj Mohapatra ula Khur ke Takma Rnong haka junior recurveman Lympung Ïakob Siat Khnam ke NTPC National Ranking Archery Tournament ke baar syakasengi ke besau ke bala sedang hapok nong bak shelong naduk arpo terik bat on sepenha perdah ke arpenyu terik uluber kini ke Lympung Ïakob ia Siat Khnam kedai ke bala penyai tak Archery Association of Meghalaya ke bala long ha archery ground Sai Nehu Campus Shillong haka ni kesengi ladan kejungi kun final haka liang jung kintai bat cenderang haka kerdan junior. Dan dalam rekat ruh akan dikengi du Vijay Kumar IAS Commissioner Sports bad Youth Affairs Kumukongsan, Vibar Agarwal IAS Director Sports bad Youth Affairs, ba Dirin Tatiang RBDSA, ba EM Pasa JDSA, Komatsudor Rnong Bri President Meghalaya Archery Association, ba Paya Rnong Bri, Secretary Archery Association of Meghalaya, ba Faini Pariat General Secretary juga MSOA, Brigadier Robi Kapoor, Commandant ke 58 GTC. Target 1, 7. Target 1, 9. Target 2, 8. Target. Second place we have Ruma Biswa from West Bengal. Top ranked junior recurve woman we have Bagora from Gujarat. Congratulations to all.